President William Ruto kioneki-inĩ gĩake gĩa gũtwara bũrũri wa Kenya ikĩro-inĩ cia mabũrũri marĩa mathiũ na mbere athiĩte na mbere gũcora mbica ya ũgwati ũrĩa ũrehetwo nĩ kĩrĩa augĩte nĩ ũtongoria mũũru, ũmũthĩ akiuga tabarĩra cia thirikari yake irathiĩ na mbere tondũ nĩ ahingire matũ akĩaga gwĩkĩrĩra uregani. Watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi, siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana. Na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC, nikiwaeleza wa Kenya, nchi yetu hii ya Kenya, wakati wetu sisi, in our generation, tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka tukiwa tu hapa. President agerekete mabũrũri ma Norway na China marĩa marĩ na kĩgĩna kĩa ũthii wa na mbere kĩrĩa erĩga kũrugũria, rĩu akiuga ĩno noyo njĩra ĩrĩa bũrũri ũngĩkinyanĩria waki wa barabara ona thoko. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world. Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani, na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China. Hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi, 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Waki wa nyũmba cia raithi nĩ ũmwe wa marĩa president augĩte mamũheire ihinda iritũ kumana na mbũkĩrĩra ao nginya gũthitwo igoti-inĩ, no akauga rĩu Nairobi ĩna riri amu thirikari nĩ yambĩkĩte nyũmba 80,000 kaunti-inĩ ĩno ĩrĩ theri. Watu walikuwa wanapigia kelele, sijui tusifanye housing. Wakanifanyia maandamano hapo, wakanipeleka kotini, wakanifanyia nini, tusifanye housing, hii housing levy, sijui nini. Wewe umekuwa Zakayo. Leo nyinyi ni watu mnaishi Nairobi. Nairobi inabadilika ama ibadilike? Hii Kibera imekuwa ikitusumbua hii. Si leo inajengwa? Si Mathare inajengwa? Si Nairobi, hapa Nairobi peke yake tunajenga nyumba 80,000. Gũkĩrĩ ũguo president nĩ augĩte mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ mũtaratara-inĩ wa SHA no ĩgũthiĩ na mbere gũtigĩrĩra gũtirĩ Mũkenya wathinĩkana akĩmatha motungata ma ũgima wa mwĩrĩ. Mambo ya afya sio tena ati starehe ya wale watu wako na uwezo ama matajiri ama wako na kazi. Afya leo tumesema iwe ni haki ya kila Mkenya, na bima ya afya ya SHA isimamie kwa kiasi kikubwa malipo pale hospitalini. Hivyo ndivyo tutabaki. Andũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.